Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslümanın kadri bilen, geri tema şevanın burumet. Emiru juvara basa bin ronaya Kur'an'ı da emiru juvara basa halalu haram mafi ki di İslam'da halal kırın o haram kırın mafi ki emme irol serbe bisekene ben ronaya ayetim pirozda gelo halal kırın tane mafi khadiye yani gava khadi taala tişki haram dıkke tane haram dıkke tane haram kiriye o haram kiriye o halal kiriye anji مافي پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی هیه دیگر کو خودی هنتش حرام کری اوش هنتش تا حرام بکه نکو تشتی خودی حرام کی تشتی کو جبری تشتی خودی حلال و حرام کری مافی پیغمبر جی هیه تشتا حلال و حرام بکه آنه آنجی ام بین آیتا سوره توبه آیتا 29 ام چاوجی فهم دکن her vısa digel ve ayevan ayeti hanına emi çen ayeti dinina jibinen ku em bizanibin hakikaten ka hala mafi halal kırın ve haram kırını ikhvadi peygamber ve hevray anji biteni ikhvadi o peygamber tebliğ dike jimara veja dve em lisar çen ayeta bisekin ku em jarwere film kırın gelek insan ku em betişte ku droje ve dahi gelek imrof dveje Khudi Taala ji tikar hentişte halal ve haram bike şuma dini Khudi ev haram gel ku Khudi hentişte halal ve haram dike her vsa peygamber ji dikar hentişte halal anji haram bike yani mafi halal kırın hem Khudi ve hem peygambere ka em livan ayeta mezeke acaba hakikaten تشتي كود روجافي دا نوا مسلمان دا جسدي حيشتي نود وتشتي تفكر وصاي أنا وصاي أم بهبر اللي مزكم بسم الله الرحمن الرحيم سورة توبة خديها بعضكم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Hayta dveje de esnai şerda de demaku cenk naber harb nava Müslüman ve gayri Müslüman da çebebe. Hayta dveje qatilul ladine la yu'minuna billahi ve la bil yevmil ahir. Eviku bavariye bu khadi obroja ahir. Oja ahirete kıyamet enaynen hunşar revan bike. Mara şer bike o her vısa ve la yuharrimune ma harramallahu ve rasuluhu her vısa tiştiku khadi o rasulü haram kiri ve haram nakin yani em bevejin rezu hürmeti harar halal ve haram İslam mera او تشتكو خدي تعالى حلال كري و بيخمري حرام كري و تشتكو خدي حرام كري و تشتكو بيخمري حرام كري هم بي حرام ناكن ولا يدينون دين الحق هم جي دين حق دين حق شخورا دين حق شخورا دين ناكن يعني دين حق دين إسلامية دين راس دين حق دين إسلامي دين إسلامي قبول ناكن دفيج شاري وان من الذين جاويكو اوتوا الكتاب ايكو كتاب جوان راحاتي داين يعني اهل الكتاب ام بي جهو قرستيان فلا حتى شو وقت شاريهم بك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى ببرجكستي برزيل الرسواتي مجبور بمينه كو بدستي خو جزية بدو حتى وقت شاريهم بك دفردا مجارة ما لسر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أو تشتكو خدي ورسوله حرام دكن قبا حرام نكن مشاريون بك veja راستيجي يعني تشتكو خدي حرام كري و تشتكو رسول حرام كري تشتكو هف جهية
yani yek tiştekiye. Yani tişteki Xwedê haram kiri ciheye, tişteki Peygamber haram kiri ciheye, jihev cudana, anji her du tiştekiye. Li gora qenaata min ev tiştekiye. Yani gava divê yuharrimûne ve la yuharrimûne ma harrame Allah ve Resuluhu, yani dema tiştê ku Xwedê û Peygamberî haram dike vana haram nake. Xwedê Teala nayê ji insana ra behsa tehrîma haramkirina tişta nake, emrê haramkirinê nada. Yani kesî Xwedê Teala nedîtiye û Xwedê Teala da neketiye û ji insana ra negote ev tişta helal ev tişta haram e. Ji ber wê ê ku ev tebliğa me kirî Peygamber e. Xwedê Teala ji Peygamber ra ayet hukm da dixîne, Peygamber jî tebliğ dike. Ji ber wê ji bo ku bivê hukmê Xwedê Teala'yê perê gotina Xwedê bikatînin. Ma ve la yuharrimûne ma harrame Allah dibêje ê ku haramê Xwedê bu haram nakin. Tiştê ku Xwedê haram kir haram nakin, ewana dibêje û hemê Resulî. Bêje hinek insan dibêjin ma harrame Allah ve Resûle, yani em bibêje tiştê ku Xwedê haram kir, tiştê Resulî haram kir, du divê ber ku we etfê naberewan de heye, yani we yani em bibêjin. Wê şaxê Peygamber jî tiştekî din dikare serê xwe haram bikin. Lê li gora qenaeta min, gora ku miş Qur'anê fehm kirî, ev ayeta hanêne wisa nayê fehm kirinê. Ev ayeta hanêne em bibêjin di wê manayê ku tişta ku Xwedê Teala haram kirî, Peygamber jî heman tiş haram kirî û tişta ku Xwedê helal kiribe, Peygamber heman tiş haram kirî. Peygamber tiştekî li helal û haramê Xwedê zêde nekirî. Lewra Xwedê Teala tişta haram dike, Peygamber bicîtîn dê. Xwedê Teala da neketî, hiç kesî kira negotî ev tişta helal e, ev tişta haram e. û kesî Xwedê jî nedîtiye, ji ber ku fermanê Xwedê ewil zikra Xwedê tê pêje ke nava Xwedê tê bikaranîn, binavkirin, piştî wî navê Peygamber aleyhissalatu vesselam tê binavkirin. Bêje ji bo ku em vê tişta hanêna fêm bikin, di gelekî ayetên Qur'anê da mînak hene. Mesela em bivê di Sûrê Tegabun da da ayeta 12 da Bismillahirrahmanirrahim Xwedê wat vê ve etî'ullahe ve Resûle ve etî'ullahe ve etî'ur Resûle fe in tewelleytum fe innema ala Resûluna fe in tewelleytum fe innema ala Resûlina el belâgul mubîn. Xwedê Teala divir dibêje etî'ullahe ve etî'ur Resûl. Hûn pê Xwedê û pê Peygamberî wî bişin. Fe in tewelleytum, êwana pişta xwe da Peygamber pişta hûn pişta xwe bidin em bivê Xwedê Peygamberî wî, hûn rûyê xwe ji dînê heq bizivîne. Fe innema ala Resûlina, wê çaxê bi tenê li ser Resûlê me el belâgul mubîn, li wan ji ser wî tenê belagateka bivêkirî, bu bi eşkerayî ji wara tişta bibêje. Yani Peygamber ji wara bi eşkeratî dibêje. Gava hûn pişta xwe bidinît, yani heq mafê Peygamberê tişteka rêyekê din li hember we bikar bînî were, em bi tiştekî din hember we bike tunê li tenê li ser Peygamberê me bi eşkeratî dînê xwe ji wara bibêje. Divir da se etî'ullah ve etî'ur Resûl, hinek mirovê dibêjin piranî ji ana Müslüman wisa bawer dike. Gavad ve etî'ullah ve etî'ur Resûl, yani gotina Xwedê bikin, gotina Peygamber bikin. Em ya Xwedê bikin ya Peygamber bikin. Divê ya Xwedê, gava me ra got etî'ullah, yani bi hukmê Qur'anê hukm bikin. Ve etî'ur Resûl divê jî hûn bi yani hadîsê Peygamber hukm bikin. Divê tê vê mana jê derdikeve. Divir da her wisa wekî mesela Sûrê em bibêjin ayeta Sûrê Berat a 29 şewadê ve la yuharrimûne ma harrame Allah ve Resûluhu, divir da jî dîsa îtaa Xwedê îtaa Resûl. Lewra îtaa Resûl îtaa Xwedê ye. Lewra dibêje ayetê de nehê divê eger hûn îtaa Resûl bike, îtaa Xwedê dike. Eger hûn îtaa me bike, Xwedê ji we hez dike. Ayetê de neheye. Bêje divir da îtaa Resûl manawî tu îtaa Xwedê dike. Lewra Xwedê Teala em bivê ferman ji Peygamber şandî û me kesî Xwedê Teala nedîtî.
کس دار نکتی خود امر خواهی مرا نگوتی خود فرمان خواهی مرا نگوتی خود به شخصا فرمان خواهی مرا تبلیغ نکری برای که برای پیغمبر تبلیغ کردی هر وسا دور دا قوات تو بی اطیع الله و اطیع الرسول تو وی شغید همان دمیده تو تنی اتعا خواده دکه لور الرسول کو پیغمبر به نام رسولتی تشتکی وحی خواده زیده ناکه سبب دو صفت پیغمبر هی یک نبی و یک رسوله به صفت رسولتی پیغمبر علیه السلام بتنی شواده که بتنی ام بویجی وحی خواده دبیش تشتکی نجی کم و نجی زیده دکه لیبن بصفت نبیتیه گلک اجراعاتی وی هن ام بوی اجراعات قرآن هن ام بوی حدیثی خود حدیثات دبیجه ملغا صحبت دکه قصه دکه حدیث دبیجه ام بویجی جار هی ام بی حکم دوسی آیتا تابله هف دکه وک حدیثی که دبیجه اوا بصفت نبیتی دکه لی بصفت رسولتیه تاني وحي دبيجه جبروي بالتمام القرآن بيجره قد تعالى كوا بحث قطن الرسول دك بحث وحي دك كوا بحث قطن الرسول دك بحث وحي دك لورا او دبيجه مثلا ام آياتك دينا هي قال لك انسان يجب كارتين ده مثلا حديثان ده دبيجه ما اتاكم الرسول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دبي تشتكو الرسول داوا بگرن تشتكو هون جي دان آلكي گو نهيا وكر گو نكن دبي هذا جي فيها وقت دليلا ام بي لبيشوين حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكارتنتين دبي آيات بس حديثاتك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جو وحی جو هوا حواسی دلی خو قصنا که بتنی گو وحی کو جرا داکتی بوی قصاده که ویجی وقت دلیل که ام بویجی و بحث حدیثات که نخیر اوا نرینه که شاش چوت اصلی ویتونه که خدا تعالی دی و ما اتاکم الرسول که خدا دی که رسول چه داوه هوی بگرن اوجی د مسئله حربی دای د مسئله جنگی دای دو دا مسلمان به هف ناکن اشترا ببیند مثلا غنیمت و ام بی وی جن مال و ملک دایه ویش چاقی خدا تعالی بصفت رسولتیه بی دادخین آیت دادخین و رسولی و چه داوی بگره و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو يتاجي اهل مشرک اهل شرکه اهل کفر دو گوتن پیغمبر صلی الله علیه و سلام سر ناب خدا داره گوتنا هفتین تی افترا دکه شاعر کاهن دمشتی وسا قصه دکرن وجا خدا تعالی دویج ناخر پیغمبر جو وحی جن هوا نفسه قصه نک وحی قصه جوارا وحی دو وحی چی قرآن وحی نه حدیثه تفهم کن او یتاجی صباسا قرآن دک وجا تشتاكو خدي حلال كري پیغمبر جو حلال كري تشتاكو خدي حرام كري پیغمبر جي او حرام كري جبوكو انوان آياتنا بزانبن دبي ام لهنك آيات ديناج ميزاكن كو اتعا خدي اتعا رسول كو تي معنا همان تشتي يك تشتاكي نا تشتي دو تشتي جهاف جي دو تشتي جهاف جهدن مثلا دستوري براياتو دا دستوري براياتو آياتا يكي دا دبي بسم الله الرحمن الرحيم دبي جبوكم معنا اتيعوا الله واتيعوا الرسول ورفع مكرني جبوم مسلاكو ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ورفع مكرن ام جي سر وقت بفن دبي ام لهن آيات ديناج ميزابكن كو اوش دبيجن خدا تعالى دبيجن براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين سورة براءة اتايكن دبي اف براءتكي اف الشاريكي ev beribune ki je adu peymane ko be müşrikara çekri yani xaraf karana peymaniye balwan müşriki ku pera peyman hati şey karani deve ev beraete ki je xwedê ji resulî ve da deve em selviya bifikir magava xwedê taala karar stan wahîşan ku ya go peygamberê min ya Resulullah ku ya Resulê min go ew peymana te müşrikara çekri xarab bike
قيسم حشا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نزدیک خدا تعالی بو خدا تعالی ثم حشا به پیغمبر شیویری گو و تشتی ها بکه نخیر لورا براءت من الله و رسوله هنگ انسانی کو راو سخوا جمسلی قرآن باش فهم نکرنه وقاف دی و رسوله وقای رسول جی بسری خوا پیمانه کدن شد بسری خوا پیمانه کدن کار خراب بکن نخیر اف پیمانه خوده فرمان خوده لورا خوده به مشرکه را فرمان پیمان چه نکری عهد و پیمان چه نگری سوز نده مشرکا پیغمبر دایه پیغمبر شما دایه به امر خوده دایه گواب امر خوده پیمان به مشرکا را چه کریه دیسا او پیمان خوده تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به امر خوده خراب دکه جبروی براءت من الله او ام بوی devje berdana peymane ki em bivêjin xerakirina peymane ki ji Xwedê ye vêje Xwedê Teala neçû ji müşrikara bi müşrikara peyman çê nekirî û her wisa da nekirî ji müşrikara negotiye ez peymanê xerab dikim emrê Xwedê lê pêxember tebliğ kiriye ji ber wê divê beraetu minallahi ve rasulî ev beraetekî ev peyman xerabkirinekî ji Xwedê ji Resulê wî ye ji wan müşrikê ku wara em bivên ahd û peyman hatû bi çêkirinê ev bî di vir da jî setê xuyakirinê yani tişta ku Xwedê gotiye fermanê Xwedê lê pêxember tebliğ kirî ji ber ku ê Xwedê ye ew navê Xwedê divêje paşê navê pêxember divêje û kesî me Xwedê Teala nedîtî û da nekirî peyman çê nekirî her wisa ji bo ku ev were fehmkirinê divê em li Sûreyê Nur li ayeta 48 jî mêze bikin 48 wa divêjim وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون دبي دما غازيون او کسی کو نکات گو مسلمان پاشی اسلامی dev berdan din dur ketin dve gava jumara te gotin wer ba Xwedê û ba Resulî wî wer ba Xwedê û ba pêxemberî wî wer ba Resulî wî esa divir da gotin Resul dê wer bikaranîne yani gotina ew jê ku kesî ku tercüma Qur'anê dike kesî ku Qur'anê wer digerîne kesî ku nivîsa dinivîsîne ew ayetê ku gotina Resul tê da derbas bi divê wek pêxember nê wergerandin dê wek Resul wergerandin ew ayetê ku behsa nebî tê derbas dê wek nebî wergerandin ji bo ku wer fêmkirin her du gotin bi mena pêxember tê wergerandin ev şaşiyekê mezin e divê Müslüman ferqa nabera Resul û nebî bizanibe Xwedê Teala tu carê Resul hişar nekirî yani ayetê tune Resulê xwe hişyar bike li gelek ayet heye ku pêxember hişyar kirî înzar dayê em bivêjin lewme lê kirî ça tu vî tiştî hene nadike lê tu ayetekî tune ku Xwedê Teala Resulê xwe bi gotina Resul pêxember hişyar kiribe di vir da dibêje ve îza duû gava bê gazîkirinê wana İlallahi ve Resulî ku werin ba Xwedê û pêxemberî wî li yehkume beynehum ji bo ku Xwedê û pêxember nava da hukm bike îzen tu bala Xwedê dê ferîqun minhum qismekî ji wana mu'ridûn rûyê xwe dizîvirîn berê xwe dizîvirîne û wê qebûl nakin di vir da divê gava gazî bike wer ba Xwedê ma qey tu kesekî çûyî ba Xwedê Teala qey Xwedê Teala da ketî di navbera însana da hukm kiriye ev ayeta Sûreyê Nur 48 ye her wisa ayeta Sûreyê Nur ayeta 52 heman tiştê dibêje qey kesî Xwedê Teala nedîtî Xwedê da naketî ama divê wer ba Xwedê û ba Resulî em fehm dikin em terin ba Resul eshabiya ehlê Mekkê kesê Müslüman an jî ne Müslüman ê ku bixwasta li gora em bivê qanûn nîzama İslamê were hukmkirinê çawa dikirin dişûn ba pêxember vêje kes neçû ba Xwedê Teala ne wisa ama di vir da divê jî wer ba Xwedê ji vî tê zanînê ku ne Xwedê da ketî ne Xwedê da dikeve gava divê wer ba Xwedê ba Resulî wî gaye em diçin ba pêxember lê bi hukmê Xwedê pêxember hukm dike ne hukmê Xwedê ayrî ye cihê ye hukmê pêxember cihê nene divê merû
تكلي نابر آيات بهفرادين آيات فهم بك صار آيات تفكر بك تعقل بك تدبر بك كو بزر حقيقة ما إيمان بفي قرآن ما بفي إيمان بفي قرآن أنا هاتي نكو بدينا كتهزا شيء بيوكو أم بفي براني جراسيا قرآن دوره ev ayetinde nişandan çabu ev ayetinde nişandan ku yani Xwedê da nake nabere merda hukm nake mahkeme nake şehada gudarî nake delîla mêze nake nefsa ev tişte karî beşere hukmê Xwedê ji pêxembera daxistî û pêxember hukm kirî werin ba Xwedê yani werin ba kitêba Xwedê belkî hûn dikarin bibêje her ev camîrê hanê xeleş qise dike تي معنا قوات دبي إلى الله ورن باخذي معنا ور باك تبا خذي تعالى مثلا نافي ور باك تبا خذي تعالى القرآن ور نافيجه آيات ور نافيجه ور باخذي تعالى ور باخذي تعالى وور بار رسولي ما بس جبيا جبركو خذي دانا كذا نهاتي نخك حكم نكري اف كتاب شاندي تبي ور باب كتاب هاننا نك ور باخذي تعالى و بر با پیغمبر بوی قرآن حکم دکه إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكونوا للخائنين خصيما آيات سورة وده سورة آل عمران باوركم هي أنج مايدة ده نبيرامن ve inna enzelna ileykel kitabe bil haqqi ma bi haqqi kitap iştarada khasti li tahkuma beyne nas ju kutub ve kitap nabara insana da hukm mümkün bima araka Allah çava xwatara duxwaza yani hukm xwadi çavay wasat hukm bika ve la takun lil khainin khasima ji kesi xiyanet edike kesi deravat ke kesi fesad edike kesi tevlevi edike kesi duxwaza havale xwab sujdar kirni tu jmara nev palu pişt jerwi Peygamber bi gotuna çe dike bi gotuna Xwedê hukm dike ji ber vê tê fehm kirin ku yani gavadê eti'ullah ve eti'ur Resul ita'a Xwedê tiştekî ku Qur'an ita'a Peygamber hadîse naxir tamam hadîsê Peygamberî ser şava em ê wan jî emel bikin li vê hadîsê Peygamber muwafiqê emrê Xwedê be lê dînekî namilete heye hadîsê Peygamber bi tevavî ji